dibacain. Ho. Coy, coy. Co. Saya toh. Co. Ha. Ha. Da. Ayo ada. Ini contoh. Cayo Sari Bundo. Ayo, mama. Bisa tuh deh. Itu bisa. Berarti lo mau akil balik. Kata emak gue nih, emak gue suka ngomong. Lo kalau nanti tambah dewasa, suara lo akan berubah. Ini emak gue yang ngomong. Ya maksudnya itu akil balik tanda-tandanya itu. Akil balik, masa gua umur 250 tahun akil balik? Wanita itu lemah lembut. Kau beri lu. Lagi duduk santai pakai dijambak. Gimana Bu Bos? Serius? Woi! Gua ditinggal. Suara gua balikin. Udah si Komeng ngeselin. Bukan ngeselin. Lu ngelawak udah bertahun-tahun, bahan lama masih dikeluarin. Lebaran lu megang duit aja. Nih buat lo nih. Lo bantu gua. Kasih duit seencrit-encrit aja. 400.000 tuh. 400.000 tuh. Duit bro. nih gua tahu ya, gua kasih tahu. Nih gua kasih tahu. 400.000. Mana? Meng lo perhatiin. Ini berapa? 100. Ini berapa? 1. Ini berapa? 1. Jadi 400.000. Jadi wanita itu, lu ngikut gua aja sih. Ya masa jauh-jauhan ngomong begini Dekat kalau gua ngomong di Cirebon, lo di Bandung jauh. Ini sini. Kamera udah jago, lo mau langsung mau tusot, mau nyosot, udah tahu. Sini apa? Oh dari belakang kan enak. Enak dari mana emang gua main depan. Wanita itu lemah lembut. Ini kayak orang marahan jauhan begini, Meng. Deket ya, Meng ya. Ayo sini. Sini. Duduk sini. Sini. Udah berangkatnya banyak orang sini. Tuh bahan lama juga tuh. Tuh kalau nggak begini nih. Nih kalau nggak gini nih. Tuh. Terus gimana? Gimana apa enggak? Saran lu apaan buat gua? Lu, nih, cewek itu harus diperhatiin mulai dari ujung kaki sampai Banten. Ujung kaki sampai Banten? Kan di Banten ada ujung kaki yang tempat badak. Ujung Kulon. Oh ya. Jadi Ujung Kulon, Pak Burhan. Oh iya. Maaf, namanya orang ya tidak kesalahan. Apa sih? Gimana sih? Namanya orang itu tidak luput. Ah, berarti jarang dibersihin dong. Itu lumut. Lumut itu adanya tahu di mana? Enggak mau ngelawak mulu. Nih, gitu nih. Cewek nih, cewek. Cewek nih, cewek. Cewek sukanya dielus-elus. Itu hobi gua, Meng. Jadi Lulus yang ketiga harus punya bakat katanya. wibawa. Oh, wibawa. Wibawa. Oke. Jangan terlalu lemah depan cewek. Wih, bawa apa tuh? Gitu ya? Ya sudah. Ya. Begitu aja ngambek dikit Bukan aja. soal ngambek, lu kadang-kadang mau ngelawak dipaksain. Gue lagi nerangin itunya. Iya.
Lu punya temen nggak mengasah bakat gua? Ade, dia mempunyai skill yang bagus. Soal apa dia? Sulap. Oke, sekarang gua siap dilatih sama temen lu itu yang jago sulap itu. Siut, siut, siut. Oh. Temen gue dari Jepang. Ayo. Oh, dari Jepang. Oh, yo, yo. Ini celananya sebenarnya putih. Terus? Habis bantuin motong ayam. Negara. Ya. 저요. Ayo toh. Diajarin lu. Ayo toh, boy. Mau diajarin nggak? Iya, sama. Saya mau diajarin sulap. Oh, saya. 저요. Oh, saya toh. Oh, saya toh. Ah. Wah, coba. Ah. Ah. 저. Saya toh. 저. Coyoto, apa Coyoto? Ya, ya. 네. 하. Ah, saya toh. 저. Ayo. 화. 저. Hao. Ah. Ah, ganti lo. Ganti lo. Rusakin. 호. 자. Ah, coy. 저. Ah, saya toh. 저. 하. 네. 하. 자. Ah, wala. Ayo. Saya toh. Cayo Sari Bundo. 아유, 마마. Robek Komengo. Ajay. Aja. Ajay. Ajay mah Kang Soto tempat gua. Ayo. Iya. Ayo. Yo, Saya yo. Yo. Saya toh. yo. Ah, hoyo toh. Ah, 자. hoy. Oh, Toyota rusak. Yo. 자. Yo, yo. Ah. Kipas, Toyota. 하. 어서이. 하. 사삿. 허여 너. 하. 아, 저요요. 합. 하. 아서. 어서이. 아. 아. 저요. 합. Hayoto. 어. 하. Hoyotoy. Ho. 와이. Hoyotoy. Hilang. sulap. Jangan apa. No. Ayo. Toyota. Coyoto. Toyota. Coyoto ya sayam. Ah, itu soto. Soto yang paling nggak enak. Apa itu? So tahu lo. Saya tahu loh. bisa. 야야. bisa. Ah, bisa. tidak bisa. 아, 저요. 아, 허여. 요요요요요. 허여. 하. 허여요. 허여요. 하여. 허여. 아하이. Hoyo loh. Tempel di siku. Hoyo. 괜찮아요. Oh, itu hoyo. 아, 어서. 어서. 합. 저. 합. 어서. Hoyo. Hego. 빰빠라. Kompetinya kecil amat. Bener kata si Opi. Kenapa? Ini Kang Sulap yang suka nyampah, men. Iya. Sekali lagi, oh. 어, 저희도. Oh ya, Ah. yang lain, oh. 아, 저도. 아, 하. 저희. 저요. 베베. Iya, bebek. 베베. Yang bilang domba siapa? 네. 합. 하여. 요. 저. 업. 가요. 클린치. 그렇지. Ah. 저. 나야. 저. 그렇지. 베베. Keceplosan. balon. Oh, balon. Balon. 자, 야. 아야. 저. 아야. What? 저요. 아야. 저요.
Yang niup ono, kenapa lu yang? Ono yang niup. Ya. Oh. Ya. Wah,